government of Assam and the organization signatory of this MOU to uphold the integrity of the state of Assam and not to take recourse to any further reorganization and division of the state. Sila bang Aphuthak nang itum kupilo sir. The greatest mistake lo, on autonomous state demand under one of the greatest mistake lo. Hala sobang mistake, la sobang mistake si ini antara sokam chok cerai. This is the greatest mistake, one of the greatest mistake. Yes, this is the MOU juga lagi si greatest mistake. Yeah, one of the greatest mistake. Mistake जो पिक है, तो one of those. Mana? Anke lagi koma pasti tu bosar. Kalau, lah SCC तुम लोग लगे, lah तुम mau cipta तुम लोग mistake लगे. Ate autonomous cara dulu. Kenyala tu more power dengro, apa Mou tani tu autonomous set hamilo Assam reorganization puri relu palam lo. Hala suatu cipta tu cok silo bhul. Sir, SCC MOU Kachetok nang itum langsung nang itum Kanchasdcom kan tu demand bom lo. Sir, lapang sunang itum Pachini itu sunang beda. So Pachini itu apa bang? Itu Alamthe sudah deh. Alang tu lang munit dopik lo, alang tu yang ekdom pura lo masih lah tu bang alam ada. Itu mana nak cingki nak cingki hang mana? Ande keputusan sih normal itu mon autonomous state bukan hang tu bom lo. Lah alang tu alam lo, lah alang tu political party alam lo, alang itu mahang autonomous state nang lo putar apa autonomous state nang orang alang tu party alam lo ini tu. Tante alang litum non autonomous state ke hang tu pukai lagi. Ame tang ali pan pusi puji masar nang lit. Ame tang ali apa mana alang tu political party ali pusi punang kok hati alang tu already sign. Alang tu si kurier lo. Hala dah bang alang tu sabak isu dulu. Non itu macam tiba dulu. Itu prime minister, home minister long ni cipta usah. Yang tu autonomous state yang tu ni kumlang pokok ni pula. Hala tu mana pudat na tu si kurier lo pudat ahai ni pula. Hala tu mana problem lo kau lo. This is a job solution. One of the greatest mistake. Greatest mistake do. Great mistake do. Kalau sama lah isi lo. Autonomous state yang tahun 1986 lah.